Ngai ku bela ya pi barok ki parlok ki jonga ki bapet ya kene ke video kene ke por ke ba mentah. Parlok kene ke benta ke ba mentah ngak ban pensai si pi ya website website udai website ubala popular ba hapo social media ni hapo kino ki benta ni website udai bala popular ba. Parlok uta website udai urupi tu uta website udai ubah pitang supet ya ki YouTube video pila man kamai pisaya na utau up ta parlok pet ya kene ke video hado bakut wat nom skip ya ka kenang ba pinyo ya ke jinsai ke bapura kumno pin trai na po jong une website kenang pin su tho la une website urong real ne ulong fake ne une website pet ya kene ke video hadu bakut kerpat pi ada pi don jing interest mentrai man pet ya ki YouTube video ba pin yo kamai pisa ta parlok pet ya kene ke video hadu bakut kenang ba pin su thu ba une website urong rare ne fake ta parlok ba pin ngan lai po Chrome browser ke jonga ha po Chrome browser ke jonga pet hang te parlok rupi tu parlok pi hab enter your email address chung pi pin enter your password chung pi pin login ngadep enter lupa ngadep login lupa yung ni rupi tu ngani tho ye pi parlok uni rupi tu udai scam rupi tu pet pis katai ke pisa chunga garon sans pa khandai phulai tanga ka banga ngala pet ya ki video ka video ka banga pet ka don khat wait li pet total view mut khat wait li ka video ka banga ngala pet thang ne what video must play for live second pin pet ya kene ke video tang hapo live second pin play ya kete video tang po live second perlok pin yo ya ke pisa ar phok ndai tengka Pet hang te perlok ar phok ndai tengka pin play ya kete video tang po live second anda kala dap pin yo ya kete live pet hang to successfully earning credit ar khunda tengka pin I okay Andrai perlok ngani thu ya pi pet mane khat we menta pat la khat ar na marang la pet to go we la plus nang long khat ar li video ka banga pet ka pisar ka don reus pa ar pho ar tangka mat pin pet shoot ya we ki YouTube video pinang yo pisa hu andrai comment to ya pi perlok ba pin try na po jong uni website ba pin pet ya ka YouTube video na po jong uni website udon we website barong ubalong real ba pila on pet ya ki YouTube video pila on kamai pisan yo ta pimla man siam man permi hak we pat ke video yo ta website ba pila hisap man kamai pisa tang nak we pet ya ki YouTube video ta kumno pin withdraw pilat ni na po withdraw handrai kaman to gan niru na marba ula dai lupa fake perlok fake website ubah suthok pa susu gore pi ba pin pelut ya kapor jong pi ha uni website khnang ma utrai website ula on kamai pisa hoi parlok phila ban register phila ban ad email address jong pin rei da hu share bha parlok ya uni website ya da hu share bha ya uni website yo pisa hak email ke jong pi yo pisa ban ka akano ka akau jong pi namar uni de fake la da uni try jong uni website bisni la ni IWP ula ban kontrol di pilang ba da ka jing register jong pi ya website ya email jong pi hapo jong uni website parlok handrai nga su ong ya kata parlok handrai la da phim nge phin ya persang hi namar uni tenga tip ba de fake application ba thok si sai pi 6% parlok tatang kum tahi parlok ngai phila su thu
tangkum tahi kublai sibun ye pi barok iba pej ekade ke video ha kene por ke bamta